de waguo no eno na wutwa sompa biaso ansa na homa wo hunu soro mizo fruit drink and 5G energy drink no okuta emu awie na yesomo kase ebo emu sana 21st clinic sciatica expert so eka ye ho 3 herbal center odi 3 co capsules aba wanye yimu wakan ho na awie ye de nsem ne ba na de edi mu akotena abati bi enese sesei won mu bie bank bi e de ama asuafo titiri won mu ewo senior high bank benya man so na de bre won sanso na wo mo kidney ho aba asem no mo dan Kolebu teaching hospital so me yo mo na tadwufo we ne day wo mo atedenne 2023 waye ko so hwe BC for kokko chro ye no so hwe na ba na nipa bebro wotwe ho nwi de make say wo mo de ahweni wa foforo kura ehwem bebre na susu se doma east mra hwebadwani hwe ene wo ye e wo ne mpeso so hormo ne ensentwofo atwetwe nkomo akire enipa bia wo ye e wo ne krom ho Kumasi Technical University wono mo koye se wokwakosua de na fe wodi bibia ba abonten wo ma ya de bia ba na ho nsem amanfo eka echa nwansena dede afeyendo ensem numu esuko akuaboachewa sempetia enemidia wie menen ejapia apam dada so far hwe apomode ho nsem so eyera kwaku agemamelu na fe wadane di pefe sasua ya ehwesika sam so enkakran 4 million Ghana cedis ya na yeka bia ehwe Kolebu teaching hospital panyfo no eto se wo mo enfan hwe wono mo kidney ho aba asem no afei the finance ministry no apene so say 4 million Ghana cedis no yentua enfama wo mo opanyi de sansem na etudwa wa bro kopie mu omrahye fie na wo kyerɛkyerɛ mpanyufo ewo ho no emu nsɛm no sɛ de kidney no akasa ɛho nsɛm no ɛkɔ esifa opanyi akasa ye eyera kwaku agyemamenu of this unfortunate situation the ministry in collaboration with Kolebu and the Ministry of Finance is considering one of the following options: the possible inclusion of dialysis on the National Health Insurance Benefit Package, the grant of subsidies based on proposal received from Kolebu, and the possible review of the tariffs to ensure sustainability of the services. And Mr. Speaker, it's very interesting to note that the private health facilities charge between 800 and 1,300 Ghana cedis for just a session of dialysis. The decision on the options enumerated above, Mr. Speaker, will be announced as soon as practicable. That currently patients on dialysis are not on the National Health Insurance Scheme. Mr. Speaker, the Kolebu Teaching Hospital, in consultation with the Minister of Health, has initiated discussions with FMC for review of the current contracts for more flexible payment options and a more structured supply of consumables to avoid excessive delays and to ensure delivery of the outstanding 45 dialysis machines and auxiliary equipment to boost the service being rendered. Mr. Speaker, in the meantime, the RDU has been opened to the public since Monday, 6 November 2023, to add patients as directed by the ministry. The MOH has since made a request to the Ministry of Finance to settle the total indebtedness of the 4 million Ghana cedis. And the good news now is that the Minister for Finance has just approved the disbursement of this 4 million to support our patients in Kolebu. Apomore so afoyera kwakwa agyemamenu kasawie ya pe na asanwa semra hwebadwani wode monyamfo Muntaka Mubarak Mohammed enso edi tudwa se etwa senkrata sembi e wo hono no yesan komu biem ne ede de da eto. I'm also happy the minister himself is saying they are in the process of reviewing, because the problem of Kolebu starts from this contract. It starts from that contract. Because, Mr. Speaker, when you pick equipment, there are two models that are run. You either have one that is closed. When we say closed, it's like I supply you with the equipment, but I'm the only one that can give you the consumables. And then the one that is open. The open one is that I buy the machine, and then I can go out in the open market and buy my consumables. So you configure the machine so that all consumables or any other consumable can be used, not necessarily the consumables that you produce. And the problem with Kolebu in this contract is that they are having this closed agreement where it is only this South African company that can provide the consumables. And Mr. Speaker, even though we've not yet seen the contract,
The information we have is that the machine was given for free. So meaning that the consumables are priced above the open market. And I said, why are we where we are? They are making us believe that the only way Kuala Lumpur unit can operate is to charge up to about 900. Mr. Speaker, I'm happy the minister himself acknowledged that contract with FMC needs to, they are looking at it. That is where the problem of Kuala Lumpur starts. So even if today we decide to grant the, what do you call it, even 1,000, believe me, because of the exchange rate difficulty, in just about a year, they will be coming back again. So we need to go back and look at the root of the problem. And I'm happy the minister has mentioned that. Ne krakra mu so na yewura kojo ahenkra ya wono ye panyi pa the Renal Patient Association kono no eda abayase esan so de tu ne mu sen kebe yi a wo mu pekwan bi so na dialysis ho akade no wo mu nkra bebre embra wo man ne mu na ya dos 250 per month is a can of fuel ya dos machines are 50 you also we are cost 3 times a week secondly wow people need 2 times now we pay about 250 and here you pay about 10 a year man more ya resabia what that almost about 120 our account 360 almost 400 now machines 15 it means na it means it minister wo aduma na the thing the corporate say sa 380 na no more imagine be and humiliate you be the tia after be first time company on no change na mind and no say how mo be ya na ya koy mo fe ni pattern no ma for committee buy 6 minutes na mo so minis come be about 380 it's we go pass on now make am we be not na fie be almost 5 months 19 days we be not na fie go our year once a week we so back one year and why you go buy say mo na say aka mo ni kwa ya choko na so mo trade ni we nya ma we pass on now it's the best minister is an as the nya kwa ni na ke go mo it's almost about more than more than 100 will fight for space to go on the machine. No, okay, the dialysis process now will take 4 hours. So imagine that alcohol hospital that you protein for not doing before we do 10. It means that you can do for 4 hours and then also a channel 4 hours we do and then also a machine 4 hours. So virtually plus or minus always there 8 hours for hospital. And see, that's there happen another ministry. 1 year policy direction there. Over to what machines in the baby. No matter for the various units. No. Oya President, the Renal Patient Association kono no. Ora kojo ahenkra. Yefri kojo ahenkra de so a yenkon ngomasua na medu wura wayekefo wono masaso. BC Sohia 2023 yamofre kokotworo enemu na ba monten na ebaye ehonsem se tieni setese na nipa be se empema donu mienu ahanu adu oson de meka se wa kempanimfo ahwe wo mahweniwa ya wo mo de hwehwem pa na wo mo nkomo ne sesebio wo msu se nwiamu dodo bi ekoso eno na nam so ama wo no mo hwehwem na ekoba ne sa no yewura jonkapi na wone edom ne dinkuta ho edema wayeke wo kirechirem. In the course of marking, our examiners detected that there was collusion among some of the candidates and some copying as well. And so once these reports reach us, we have set up our committee, and the committee is reviewing the reports of the examiners, and if appropriate, will invite the candidates to come and defend themselves, after which we may cancel or release their results. So we started a preliminary investigation, which is what our staff would do by way of going through the reports of the examiners to ensure that indeed the reports they are sending to us are infractions as far as our rules are concerned. And then based on that, the candidates will be invited to come and defend themselves or answer questions regarding whatever has been observed. With BEC, it covers a very vast area across the country, and so our monitors may be in one place for one day,
but they'll have to move on to another place because we can't be at every center at the same time. And so it is possible that some of these may have escaped our monitors who were in the field, but then the examiners were able to detect that, and that is what they reported to us, and that is what we are acting on. So the offenses vary. I mean, for whatever the examiners have detected, some of them, most of it is collusion. They may have copied from the same source according to the reports that we received. Some inadvertently left the piece of paper they copied from in their answer booklets. So these are the things that we are, and it's quite widespread, and that's the reason we termed it mass cheating. And so we are going to look through all of this and ascertain the veracity or otherwise, and then we'll take appropriate action. So these 312 candidates, school candidates, and 3 private candidates, these were infractions that were detected in the course of writing the examination. And so we had the opportunity of, scrutinizing the scripts in the course of the marking process. We were able to get confirmation because the candidates also wrote their own statements confirming that indeed what was found on them was what they actually had, which they had copied from. And so that's the reason theirs were cancelled outright. We have the opportunity to write again next year. So all of these are based on collusion or suspicion of copying from a particular source. What happens is that for most of these scripts, we detected that the candidates produced the same answers, and where there were errors, the errors run through all the Yewra John Kapia wone dom dinkita homa waye kinate se wo kyerɛkyerɛ nipa empem adonu mienu ahanu aduoson ya sesei wo mo results no wo mo san hwem ni nyina osusu se enwiamu dodo mass cheating ekɔ so ebi kura atworo ya atworo ne yonkundin e fry Doma East abatom peso so no mrahye badwani obo honom Yewra honorable Aprokutwum Barima na nkofo bebre na ekeka se obepiemu e won peso so honom a hwe na woye omuhu puntu dwuma bi a ekoso e wo kro no mu ho na wei na yama ne bofo na ya amankwa twebe opanyin ene no edi enkomo kaka na nanim ene wode to se enye no krakra obepiemu wo honom a Doma akwamu kwan woguso a woye ya wo hwe ne mu se aban ebeje contractor no atum no abe free adwuma no ase wasanso de kan ho biemu se eba ne se yentete mebu no mo honum no muntumi enyansa no dwuma enya edana koma so yie pa ensem ode ma ya ma ne bofo ne atwe bi egu ahoma so afo Doma akwam abeka no ena ye nyame ya adom ya mayen approval ye menu ka se mfoto hene dynamic star ono na oba behwe sa kwan no aman ebi se contractor na ye de no eba no na sebi wo ne kata sebunye intimino ka se nanu ya memene dynamic star photo ne yakọ federal rules a mo ye return fofra ye push omo se omo muan na omo tumi internal kan nto kosi afie wie ye die omo sha tie mai enti sa kwan no de kwan ya approve man ya ye bom pae se mfoto hinu mu kata no makoye man dia enta nkosi afi be kwa wie dia ese machine sisa fa so ya man ani mo na be twa sword wa ha ani ya ba be ye de background sa me nu ka se ye djuma koso over so tia na hu school bi si ho no ma eba ana me boa enti no ma e koso de so da bia na wo ka se mu ditimamfo anu a na wo tumi ye a bank gwada do ma to adwum se be peto da bia hu so hu se enye nya ye nyina se ye dan esi ho say ye kai si ho no se be wo ba human resource me this is obo adwum school dan ho bi any infrastructure do ye dey na me nsumi mesi infrastructure na afi e be duplication entinga onji he ndo school dan wo president na me be school dan president na se be president and committee na ko pay soldier me se 4 or 5 far the diamond for no mo akono usu no da bi me dey ko pay so me dey be sit down e je na nipa be hu you must empower the youth who sit down we just lot of fine who see school down now you dey every na se be timamu for no enya bibi nya e so fa so pa say me just say me I can pride myself me nya who ka say me nya hwampa me tina kan kwala be say oha
anya bia na no so omabusua benya bibie every Doma East Mrashebedwani Honorable Paul Aprekuchum no kase obi bi obeka se won bohye bia nipa no eyetorofo enopa bia wo ye won mpeso aso ho no mu ene wo kirekire mu ede che yama ne bofo nana yawo amankwa yeguswa ewo kase no mu na mamemfa nwura Kumasi Technical University kama ese amanfo bi kasa se Technical University fu wo ma ya ade bia yebeka se de wo ma pretimi anyade ato obroni frɛ na achievement na achievement ya wo mo boss wo no amanfo eka praku kasa Technical University pa na mokwa akoya ade akropoto ene wo mo kampa na wo mo kyese nkura wo mo sisa konko wo mo timeyo na etese Technical University anka anya hwe mo betimi aya lupre amana tuo ana na ebi nya ebi da na nkamayo de abaman mu no kropoto sansemi social media amanfo twetwene sere ne abasa na Dr. Charles wo ben sapon aja sapon kuma ene betimi a kyerɛkyerɛ mu pa wono nso na ne dom edi nkuta ho ema asuapon no akra Charles awie Sompa kase yeso no yemo ha o Ido so onia na mo ho tsen anya ho wo hu ye mobo na Kumasi Technical University nso nyame adom boko bibia ya kama ya de ho ase ye ma mo Roma ya da mase na social media se wako hobia nsema amanfo ebusa se na sua pompa na mo ye bibi kropoto matibi yo bi da me da se na me akwanya mo de amaye na macheche fo so no kre makoho mahwebi break atani dia amanfo akikan bi afa ye ho na ni na ni yemu a okay that ye kan ma men kan se Kumasi Technical University technical university a ye nema bibre na asemu aba ye ka ho asemu first year student omo ye suafo a wonu aba foforo from one for omo ye kan se from one for omo ye ka mo asemu kra de omo ye ma omo ye program ye mechanical engineering ne fa bia omo deal with metals and fabrication ni ade na Kumasi Technical University ye dwuma die mu no entise university aka tese theory nkwa de ye de anokeka sa na mom ye training no fakase no aya de nsa na ye bibi enu nti atafo kra won mo apa omo bese bebo so me ensa was semester no ese so di bibi ba oba ese so wan kasa also be ye bibi and engineering na ese wa wodo nsa ye bibi na de kan makase we no ye ma wo mo de metals akeka mpo mo wo mo asort me produce copot de kan ye mo ye ho safo hene se ye bibi fisi ya produce copot de enya de a enwanwa biasa na de hia ye pa e ma no ye ne pese ye bo mo abaso ne se wo soso wo de aniema soso ade wo pa na wa ye sa ade no na wo san ya abefo no na de chese wa pato obisua de ankasa ani ye de kan okay ye to so mienu on some mechanical engineering so adisua no area body beka say it is male dominated area and then ma pa ne tai ko sa ekoye sa de no anaso obisua sa de no na ema abemu no na se ye show no krane ema de omo eye no omo koswa eye ma men kan si so bi so say this was just a class assignment adi omo ye no a class assignment o dite wako yanka se wo school mo ni ama homework se ko ye bibi bra e no de wan fan kofi wo ye no class wa na mo manam se ye project nti wo be ko lab no akoye now it was just an assignment okay even at end of semester project bia and you know the person ni pe hu ni se Kumasi Technical University bia ya wo ba ya ni e de wasase so we are barefoot so to say the integra on fancy nine addition no and also to we HND and miensa addition no and also we postgraduate student we masters no na we team we nipa we na brand and nti san ye marketing kiti enti na ma ya bibia etisa story etisa wonderful now said the union Kumasi Technical University a lot of inventions a course enti nyesa we na ye pe bibia for your host for hina sabi
enka nyame adum adesua for na tinya ye niema bebre me no ka say e bia no so kora bia woni apostle social media your student ni bi aye bibia ye fe no anti slip eye glass unse kan kwansi apa bebre ya ta report so ya we ni wa bia brother ni what the share and I say for bia o yes secret ya set na ha say now the share and now mo ye adwuma so mail cb unse bi o mo twetwa nua na obi e ho a o gina so na ho pra no order so this glass ni bi sha o yes order na aye no it be a BP aye no it be na we ni ate nti wonna when na ye student no e bi eneye me no ka say you wheel sprayer just spray this sprayer for swimming near man near Ajabin student no aye bi Dr. Obin the university is so diane say enya bi ase de obi ka say we near dey boy your staff ni ya ye drones and the san ye many students na ye it is ana 70. Oh, okay. Now, sir, ebia wo radio email TV ne mail na so phone ben wa ko Facebook. The I say o mo de afide kafo bi esi sakre so na no ye de wo hia. No ye na make say ye friend no sprayer no. A real sprayer. Sompa ye said ye unso bi spray na fua o de ade na be pon na chi na ni mu ya ni ya na o brani ade ya yesa ade no de si o say it is how the people watch you know and at school for now you say what you see from now the nemu now we spray umunyo ya umre na say we pay hibaru no obetimi aye wow nti no na hu no ewo it is no ho asem na ubusami mo awie ma yenyawo na yehwe adwuma amoyo de a moyo pa ayodi ni ho de na mom we no for nwanfo de ye pie na amanfo ka se jama monya hwe na me na was na me ntwa to say we no ka say Kumasi Technical University your forms here ton so the people ba o post office obenya biato na bra na be sua de robotics de be artificial intelligence engineering and yema be pray into it is a animal campo mo obema amount what pa yami adom ekoswa papa ahwe ni wan kura amoye no je modi bi ba me ye sohwe sanse to da ye to kura ne ye da ye be profia mo so ahwe ejobe awie ye de wasepa na obra wanya ede amaye bi fufuru ni e fufuru ye nso no ye be bo opono mo bio Dr. Charles Obin woko Kumasi Technical University a onne edom edinkuta ho emasua pon no Regional Girl Child Education Officer wa Santamantamu eye ma mehana amponsa no de ne fa kakra bi nso atudwa efa ma ye fichi kromu nsensem eno wo hawa ewo mu bien Madam Hana Amponsa e de abetudwa se wo hwe bra emofra ebre titiru ne ma se nyame adom na bosome ne so na kotokofo e ba park so a sanitary pad ne boa aye dintobu ho no mokra wonsi suku dem kosi se ade no betwa enam so amotu anamon bi ya wode pad bank day abesi honom ya wo kire se wenum pad bia obenye bia se edu se aduonu ye bebobo no na brepemu no yakocheche ede ama ema wo mo ahohiahia mu wajebre ene ensentwofo atwetwe asem ne ho komo Ghana na edu le one education unit the unit no ehwe se emaya esikuko ebekoso enti ehwe esikuko ene akomudia ni na ekobugu enti situation na where this is girls officers no already complain about enyema school for para eyusu emra ebu omusa na you say region district no a program only program no say the best so but say regional level there a program there you provide the whole region including all the districts and share region and then we say region we can you na aboafo e de boa ye beso yase a ye some be do as say district girls officers no omo kwa ye program our district level onotina the regional directors any girls education unit yeah this service I do we say had the girl for confidence projects and your project the person your pop sanitary pad as na afeni dry ye de ko na esu from crime e bi mo
pad no why to the sense and nema omuntimi to pad meeting nema na omusu no e be lead to infection e be lead to teenage pregnancy e be lead to drop out enti no say e ka bom na boafo e be boaya ye yansa be so oma enwo che omo na yetimi asoport omo in that sense original program original card bank na ye banka na ye physical page na we dey card bank into your sanitary pads into corporate entities individuals organizations e poku ina say share na be dey girls officers na kasa class ase amwa e dey sanitary pads dey dia ba sa dey yes ye amance urapa e be so yes flora omina be ya enti sa koko na na yes so omina me individual so kwa betimi akwa aye sanitary pad na ye be panty liners panties and never my ya this is your omo be comfortable na ye be enti obi a betimi abekwan amani our sanitary pad ya ne bo aye den nti ana madam Hana Mponsa ene enindefo bi aka ekomutiribo mu ede pad bank for young girls no abetintim honum na wei ana ma me Linda Owusu ansa ya ono so Ghana Health Service adwumekuo no mu enso kire yemfaso bi asade we ede bebre omanfo so ana se yenkete se mebu eni se obi abesho mo so titiri so we do menstrual period na obekon mo dey say ani ya obegare yenu in a day. Now, you have to be changing your pads as frequent as possible. About our softness, not a shame. And your papa, if say blood, say a creates a very good room for infection, which we want to prevent. It's a 4-year person. Yeah, and man. As you said, will be an menstrual cycle, a bit bleedy baby, a bit there, a bit there, so get to I told you, would the bar and a bachelor of Brando do a serious dance and fun that. But what this all best sound if you say, I was right to miss had and about amount to me and Connie Plum. Tomorrow now, some will tell me, and I'm or Honamono or Wahuni Diano, I come put me Ben, you can no soon Cobana Safe, who was school after because I remember our whole primary ferry, there be. So to me, yeah, and Sakwaya. I was an old CSO, oh, member Mukra, oh, say no fears. Then also boa, and my take me an ear and mano. Yes, we had your wool, and my edgy. We want healthy women, we want a healthy nation because you say, so build a woman, you build a nation. It's a nation, regional mass. For the last one, yes, Ramon. And then Colana de Duman or Moye. Yes, you only they should be changing their parts. I found a coffee. I will for us, dear. As some mobile provided the sanitary parts for young Colana. A yapao, a yapapa. No, teenage pregnancies baby a ban. Saint Colana to one as a nurse or young way, none and now for 4 BPL group in for another for 4. Eh, yapas and even no. I bet you can't fast any baby. I forgot my boyfriend when I did mammy, my man friend when I did mammy. Almost because same piano. Bosumi do a menstruate, or Benescaway. I will for now say a dear. As say, Omobeshe, Mama provided for their children whatever they need to keep them during the menstrual period. So at that time, yes, more for when cat, more sister. Certain the Anisika be used to be ready to a year and 2 months, near to talk near my your children is your future. So, no better future. FM. Dwumadie no aseno na nana asosi wo toso miensa ya oye kontihine ede ma de show mo dompem pepper say wono nso de nsem kakra e ma yinseyin group penso bia abaya no bechime na ni chima mu no anaso bebu ne nsa bu ni mu no so bia
anasa nneɛma bi ɛkɔ so ɛmma abayewa no ɛbɛdu baabi no na ɛha n'abrabɔ ɛyɛ ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛmanage ne menstrual anasa ne menses na ɛbɛba no ɛnti menstrual management ne mu no abayewa no wɔ nneɛma bi a ɔbɛhia a ɛbɛboa no na n'atumi adi ne ho ni ɛwɔ bere a wagu ne nsa kane na anka yɛ maame no ɔmo de ntomago yɛbrɛ so deɛ ntomago ɛnɛmɛ yɛse pad akwadaa bi ne hɔ a wode ntomago wobɛkyima no akɔfa ntomago de ma na red mana ɔbɛfili happy ɛno nti abɛɛfo kwan so ɛyɛ pad yi so ɛnɛ ne boa yɛ den papaapa ɛno nti na ante ha na ɛyɛ regional girls officer ɛde ato no ho so sɛ ɔbɛbie bank a saa bank no deɛ nyɛ sika no yɛde kɔ akɔto mu na mmom yɛgye pad agu bank no ama 28 May 2024 ɛduru hɔ a district coordinators no ɛdi that day no ama mmaayewa no yɛnya pad ɛde ama abaayewa biara ɔwɔ district biara na ɛnɛ mebaayɛ dwumadie no mahu sɛ asɔ ani ayɛ fɛ nana ena akasa no wɔsesa bank wedie enye sika ene ekokora no ho nemom ɛyɛ pad ene ɛbɛboaboa no na afei ada na ekyire ɛde matema mufu a wɔm hu a ne krakra mu nso ene suafo bi adwumadie no wɔmkɔtena mu bie wɔmkyerɛ wɔmani so ɛde kyɛ mpanyifo sei project ampanyifo de abetintim hono no na asuafo ekire wo mo ani so se ebeboa wo mo pesa ne se bosome no so a enye obia ene tumenye sika no erekoto sa padi bi edisiesie ne ho se oba unim se Ghana ha nyina wono mo ka kasafide ne kasafoni a eye papa wo mo di mmra ne nhyehyɛ so na yesi bia ni wo mo dwumadiem Sompa ka ho eye makomakundu nwɔtwe wɔ Ghana ha ɛno sa no babia na mbia wutimi tie hwɛ emeyeye bra okura sa digital audio broadcast ne bi wo de ball kam ana wona mahaba mu kura touch wom biribia wutimi tie Sompa ɛmfa ho sɛ ɛbɛn wo ana sɛ ɛmɛwo ya na wama wo nsa ka bi ma memfa nkɔ brim mansi no mu na atifin ho nso ne yewura new abrim ɛna mede wo kro na no wukuada na ese woni ense o kan kire bi kura nim se yesini na yetwa esan se abamu abi efre ne se maleke
wotina nanom wonse do enti ohwe mareke pa de anka anya hwe no yenim so mbe ne la nka omde ne ko nanso ko wie no emamu a wo ho a wo mde amu no kro no wo matwetwe mfia pa brida brada wo mde brim no na mabuna wo ho no e kire de enti e ko so saa ando ano de kosi ene se kwese omo fa bouncers ene police force o mega guide phone na panza brima so omo ye a obi ene omo fa bouncers na police for there wo mega guide phone ntinu de ko ba ne se boys ne wo na bia ene so omo ye so wa ko fa police for there na omo tia sentinu first no omo di muni e kwa kosi like omo peja adaka na omo se ye fa nto form no mo da to ntinu e funi to form ana omo ko twa anfia na like the mama yes ani na na stand for no mo for mbae no omo chi mo pa che se bia abemfo be ma bia ni hase aha na ma boys me sugu fui ana ma omo yes anya ma no maleka wawuo e kire de e koso no na abusuafo no nso e kire de e koso ntia emebunu ni yes a yesi ene se emro mo kofa fun ne bae no omo ye boys no ne town for ne omo adwen se enko driver ne yeso de ko emusie street ba boys ne se de bi omo mpene omo fa mesi wo no omo nhwansa nti ekoye he mente me wa se ntokwa bi ko fa nuya ebegu kwam anka ya dane ntokwa gidigidi ena ya komenda odomfo ebedom ye ena obekre kwamu ena omo de fun ne kosi bedwam amom ko he na omo ye bibiore na omo ne ko emusie ho no mo no na se de ne ye ne de omo anya ya me num ne kure ne me ka so omo ya de pa de na meboa because obi enim da obewu ene de beto no na de ekoso we musie wo ne se nipa ye koduru ho na ensam keka se abrante no ambo ne bere yi wa ye ne ma bebere na mpu omo de nam kom se wa disket renti amomo yi abrante no efu no eto wo mo ma pa omo bo no ewe musie ho e papa ya daka omo de kosie na atade omo de ma no de akonyina mpu omo se no enti na de ekoso ewe musie ho na we efutu amede ma onipa bia se wo a wona ma bonte na wo kaso obi a diskedro bi na wo sanka wo ti die ye ka fa wa barabo ho a anka wo soro ya wo beda esu gwewura de se wo hu mobo nti wenye efutu ma marante ne maba wa mosi so because ade wo ye sie san se ewurade hu nipa mobo a eno me ebetumi aba nipa so no emfa papa emma nti wenye efutu amede ma na sa ade na ekoso so mbehwe no mo jai se so bi wu a ida so mo bebunu ana so mbeye sa ne ma basa no mo hwe no mu ndai na mo marante ne maba wa no maba enembe we new abremo Brim North constituency ho ena saase mi si na adawroma mayanko Esther bempoma ho mampeninga friend ni emusa ne se de ne course pa eyesini na wo mutwa anase ya sempa mampeninga friend akwaba ya ni abema na Brim North ho no na eyesini na wo mutwa anase eyewuo pa na course sa no yo ene mamema Sompa TV ahwefo nyina akwaba ensemefue mu ewo new adremu a eno ewo Bremu North mensi mu nia uhu inye sesini bi anomutwa na sane empenifo akadia to ofese aditri na yanti asagofra na yanchi ene sen ubepue mu ewo new adremu a ene awawasem a nanu kwada etiwo ha abrantie bi wonye nsinhia no apiasa anan edi a yede frɛ no eye Malik na wobi ni mu ne ekoba e bi esemem kakra ni no yale no phone ana wo call ne nkreti na busia etena ase esese na ekra na no na chese na anu kwada no mbe yi no esi esukotwa dakam na wo matimi akwa ne kuradre na niedi kan no ebra busiafo no ankasa no abrantie no wuye no emu bekei enti abrantie Malik ne yirpe eno nipa wono etimi yanhyehyɛ efa ni wu ni nsie ni bibia ho esanse abusuafo na ewa dem no ekyere sɛ abrantie edu omabro ene san wodi abusua no ni padodo no a akwa gisikadro enu nti senei wono nso atase a enyade a wo modi onsa ebeka ni funso amafu no ama oban no eyanhyehyɛ enti nkwodei ebra yekoyi abrante Malik eti esukotwa daka mu aye fa akota ne prabre no wo mu ye so mu de ni betwam e de na kwa kopue mu e wo amusie ya eno e wo new adrem esanse na ayentiki ya o matete se adrem emebum no apomutirim se wo mu be hye no ni fu no wo mbe bonema ama no ankasa ati ni widie mu enkan Nenumu ana eni omukofo police po edidi ambulance achi na mebum no ebo dompemboa
etem se da bi se amudi ne kwa akoto amena mu yi se ye Malik sanya Malik ye be adi ehu enu si enam so ma omu ye se omu be yi Malik e di neti wono mo na adehye akwa akohwe na ni achi na bro mu kohwe na ni achi wie ye no se ne no ma bo mu tirim so mba ye na aposifo ye se omu be pija efu no e de no akwa akoto ambulance won si da bi enya de omba makwan omu be fuwe mu e wo abremu aso obi wu a enya aposifo ade kokosie efu no enu ti eni omuji abrantie yo na abrahu semu a ewu eni se Malik ye wo wi no se enemu ani ti o nan ba ku mienu mienso bi a yeyifu ne to ebo ne ma mo shine ma ankasa na nkewia si de mi hu ye owu echi ye ni sa moche ana ya tete se obo ma ye de hu bi dade e so ma fu mu abremu ase di a emegum na bo Malik efuma ni nyina ni sen wo mususu se wo oye zema be ya na se wo di sikedro e di ebutie no mu abro enu si wo mu bone ma na ni esen yu bo hikura wo sha ni fundaka no wo mu bubu no eni se wo mu se o makwa akofa bible de natum ni etie ni se ebra Malik piase no eni e wo kwosha be funtintemfidie TikTok a ebi odi wo eye ahen Sandra Sompa video zuduo na egu wodo ma na brame mompa ye ma wa wo power de wa wo pese na sese ni nyina no o mutem sa wo disikadru no ai kaka nanim e dia ye niema bi enti nya di ombe ma wo mu ede Bible adaka no e no enu si ni e koba ye eno no na enti mu kakra ni nia be ma ye tietie mu atidie ene se abranche Maliki ni wo no abusuafo ni tie o menanti eko sise mu bra na owa hoden no se ni ni pe to wo busue no no na mo je ho mo ntia fe e bra mu kopu mu osuman konfu ana ta bosomofo no enchen no ana wo ba be ka kire wo mu se mo bi wo busue no mu ana wo kum emu nipa e di yesikadro na wa ye jopade bebre but wo be fue mu afremu ase dia e jopade no ye nyina ye mfa ye ni hu ejuma ye ni se Malik eye o ye sumeka wo ko be bi o ye sofo wo ko be bi o ye musician wo no akro ye ko TAC wo no akro ye wo sent to buy enti Malik no kese wadane ne ho akwa bi a wo bru be bi e wo sene a wo ye ne ho na no ye timu se ko mampaninga friend yes na saa semi ebiasi ho pen ebinsi wa hada babia wo kire ehɔ na hero mobo eben no mo a me pa try me da se mu ye be san ba wo nchen bio yo dase dimpa yes na honya mpa ma yenko computer so adwadi mra ye ba de aka ye de beto awo so na ye de nyina ma na ye kwe no 5G energy drink no ye kwa kope bia nom ewia mizo free drink no ye num bi e de aboso na yako 21st clinic akwa akohwe ye ho ye petrie heba center trio cool capsules no bi ya memene. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o maje no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311
0540 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sompa achedie. Yaba. Sompa achedie. 2023. Bible say, nyame sompa pani say, ubi konwu nyanka, eni ewisia mobo. Enuti na sompa, 93.1 Kumase. Sompa, 90.7 Enkransa. Sompa, 98.9 Sunyane. Yakabom. Se bronye, yebema enisia, eni ekranfo, edidi. Na yenkuwa yetimi, ajise ube buayen. Enti se yesika, fatua umatrufo iso. 0598 559802 Meeting Ubim 0598 559802 Edia was yet 1 media. Na November Bosomeno, neither Edikai, and a yet show a crafoni din. It is our own Cransa, now Ukrainian, Cotroudin, I was Sompa and Cransa, GCB, a Danimua, O Sunyane Soa, Cotroudin, I was Sompa Sunyane, night market wa, na Kumasidi, a crafoni na baby Tron Woodin, I was Sompa, Yanin Rome Hotel, Dian Wishe, a Yabusumi Duba Kono, neither Edikai, na Jumedian Wankasadie, Brana Bosome, neither Toswat Yunuba, Ko, ni Beboja Trada, Nadia Monte Tomoyeno, Yadiama a crafway. What have you 1 million? What about Taco? Nadia Bomb on so. And one is said, you see, so. Yami Slamupa, why are dear pa? Neesika, Nayam Sumansua, Ubetimidiaba, Avens to say, near maybe answer ye, to say more, and the young one swa, Yebeji, Muamu be a fear chairmono, and more. Sompa TV, Emma Aketiapa. Yema wa hebio ni emu akwaba efama Sompa TV so ye wi aprem to breka se bom na ya dandan no ye be summu yabusia yento so na yenko epoye mantem awrehusem bi ya esi na no wuku ada no na nipa maako dumienu ya wo mutwa afram esuo no ya nyame efa ekira kanunu dane butu ye no yenya ntie se panyifo bomoden a nadmo ani a police fo ene wo mo nim esuomu dware no wo matimi abom homoden ama wo mo ayi enipa no maako ensia yenko ahoma ne so ne ye ne ama ne bofo kwabere nyako enkotwetwe nkomo ne ehu se de eko ebi afirimu ana so matimi ayi ebi aka ho kwabere atime ka me mo ahamo akwaba o me just me aba de kama membo wa baso papa wani wode wani edi nsem no wachia boaboa no na ma memisa sese no akosi sen den na koso ayo me aba me se asem nyina no ene se ne nansa aye okuda ya na aye nipa makomako edu emienu na emema aye mienu emma panyifo aye enan na enkwada amuso amoye emma aye na eka ho na no fi eye afram prince house ko be so se tireba de kwa kopiemu e wo boga ekura na maneba saka ne temu se omo ye omo a omo ekọ omanfo afumu na omo ko ye adwuma de momo de agiska apafo asem na meken na subonta na omo atimu akotebo ni beka se kanu no eno na bebi a omo na miso ne esokodu bebi no eda me ebutuye ema enipa edu emenu nyina ekogu nso emu na yempre ejambo mafo mbre no yakopon eyadom ama mu ho ano omutimi eyi nipa makomako isia ade efimo ana aye ememma mpanyifo emienu oba panyi ebaako na empono enkwala so emiensa na sada medoka se nipa esia omuka so stade no emu no eno ede nadmo adino ko ne police adino ko ne komtoma abano ama me no ekase omutimi akofo stade emu ama mansa aka nipa makomako ilu ewo stade emu ama no kase nipa enu no omunyina atwaya no ewo ensedo a enkwa enu emu adoti aka baako me no ekase no oguso ewo isu enu a epanyifo echemso oguso ebo mpempen afe se be ombetimi amsabetimi aka no na arose ma ewo minister sabe me no kase nipa makomako enu a omunya ya atwaya no ewo ense edo no omuye emma penifo enyenu na emma nkola enso makomako emiensa na me no ekase yetimi ayiwo mo enti ba ko na waka no so ono so ye oba akola baako na me no ekase ono so aka insoni ma yehwe enimese penifo betimi ayi tankofo no aba ana mpono yedo makokopom kwa betimi no kase ne de emunu yedo makopiemu ewo aspiti me no ekase no adokotafo so tujumadi na hatu kopotia na me so a
me no eka say nipa bakko enumi etwa ya no ewanse do mo kwabena medase papa pani amanebo a wode abɔ me ne matiefo kɔsoafo ni edi nsɛm no akyi bepɛ mu no yɛbɛsan so aba wo nkyɛn bi mu so pa kunafo akyɛde no egusu a ɛkɔ ɛne nti onua fa ho jim na ketwa bi ensa ɛno na mabayifo otimi wi akora mono no 0598 559 802 ya na de bi atoso e de amaye na yefe mamefa anko dwaabo na dwaabo na NIA National Insurance Authority empanimfo ani abra won mo kasa se ebinom se Ghana card no wo mo nsankan wo ko bank a yese Ghana card wo ye momo no wo ko register kra yese Ghana card bibia wo ye bia na kama yese Ghana card na ama ebinom ebosunje tire e wo sehwe afa ho dwaabo na pani a wo da no chese wo no akura no wonsuro tro wo ka no kora de akere timamufu a wo kɔ no office a kase gu ho no ne dodo se tie nie nanso wo mo ma meje safo ya nso na nam monten se wo mo nsa enyanka wo mo card no yewura Brema Abdul Karim na wode nsemi eto yen sentrofo anim 2,789 cars we are share ya timamufo no manage cars we cars ya ebe mass registration no ewo mu ebi ya share ye omo so nya kwanya ba ha register ye ene na say ya registration ya say ya boso no twi ya start say ya registration no cars ni na ka bo mu a ebu na say ya manage kaka ebe ka ene say ebe she timamufo no kran say ya die ya share ne dia to omo so ntina ya bie sa share wa ban ya bie sa share ya wode ma ya foni fidi abado ko mo say ya nya bu ya ba set ma mo fo no a omo onya kwanya 15 years eko enya kwanya ma ya Ghana card no bi so omo mo na ye date o ya share ana omo ba ya registration omo so omo ba ya share ama ya ye card na dia ma omo a omo nya mede ye no ka say so far ya clear system ni na mu a ye ni card bi ni wa ye pete dia pete obi aka ya obi aye Ghana card ni bi na nsanka ya omo modern say obema ne nan so yintete awo ya share na yewo se na odi kaka ya yewo replacement ni yewo update ye ne dia ayira na card no na say dia o dia ko MTN for say o ka ko insane sim a o ko ye say data ni so ana say ne card no bi ndi o de ko so ko ye bi na ye say intimi fa je na na ko for ni na beti ma ba for replacement o ba replacement ya yewo e fan say ye ya so ye ha de ye o petit premium service ye de ni normal service na ye o petit no o be ko police station o ba ko police extract o de extract ne ba ye be start process approve ne ba pe wokopie mu ewo asante mantemu akura ye friend se bekwai ena anuan kwanta jase hene wo honom e de futuo bi akwa magana fo se emre no so se yebedi yehuni ewo kwan hudo bebere so wo kirema se sebi ye gya ye nan ewo montene so ye mprapra ye fi ye siesi ye honom e de yarewa hudo pi na ena sanso e ba ye so wa bra wo de dwumade bi hihye so se wo tiesi montene no wa prapra wo mfikire no mo siesi ho ada wo mo do aprapra wo mo prapra se de be ya anwan kwanta kro no mu no ahonidie mapa ebeba ho no mu no ena breman kwadwo apia kubi ye jasene ewo anwan kwanta ene ensentwofo ekasaye ne ade a ehia na ona manso aha na ona enti ha no a gateway to so many towns eti se efin be kro no mu a obi a wo twa mu bia no ehu se kro se bi efin abem se kakoya ne kro hye to kro bi mu wo amane bi mu mpo a ene kromofo na ne hu se kro no mu ofi na emu kro da nkwanta na so se die obi e twam a otuna ne hye kro no mu na efin a na wode nam titiriu ne se kusne ade a ehia na ona manso aha na ona enti ha no a gateway to so many towns eti se efin be kro no mu a obi a wo twa mu bia no ehu se kro se bi efin abem se kakoya ne kro hye to kro bi mu wo amane bi mu mpo a ene kromofo na ne hu se kro no mu ofi na emu kro da nkwanta na so se die obi e twam a otuna ne hye kro no mu na efin a na wode nam titiriu ne se ema no enam se hada nkwanta na so nti aduane ton bayire
ɛne nkosua ne ade ne ɔmotɔn no kwante so na sɛ efi ɛwɔ kure mu ana kyɛ sɛ ɛne aduane a ɔmotɔn no ɛmfa ɛba saa obi twam no to bi di kura yare no kwakonya saa ne kuromafo so betime nya yare eti nananom ne committee ne assembly member no ɛde si ene so sɛ efi pa de yɛ ma bi makure mu efi ɛba kakra bi ɛsɛ nyina ɛka ho bom ne yɛ kane ne yɛ community ba sɛ na awotwe bia na ya boda wuro na enipa kakra ɛwɔ fa ba bi no makoyɛ yehu sɛ ɛno no ya na ɛmoa enti ɛkɔba sɛ nananom nyina ne committee ne assembly member bɛka ho abom na yɛtimi yɛtu fi na sɛ yɛbabɔ mu ɔman no nyina pie ba abɔnten a yɛtimi yɛtu fi na sɛ yɛde ka yɛ baako busumi mmienu atwam nipa bae saa ma yɛ kama yɛbɔ bɛkɔ municipal assembly nso aba so afi yɛnkɔnkɔ wie kaseɛ no na yɛwie di a na yɛkɔ akɔwie ɛwɔ dwaso ɛhɔ ɛna ɛno sɛ ɛwɔ si classroom blocks ɛde ama ne mpɔtam no wɔkyɛ sɛ wɔn nso nya bi a ɛyɛ na wɔno a na ɛyɛ nkɔsɔ hema ɛde ma dwaso hɔ maame sɛ ɛwɔ ɛkyerɛ deɛ nti a wɔyɛ sɛ ne so yi Mepacho, Emma me ba Jaso no. Me ba be home say Jaso kindergarten no very bad state. And I'm saying that my come so say I me papa for no. Me be home here me take pictures of the place. And so show more almost ceiling na me crane me na ya asefem. Say me omo ni ceiling no me ka roofing na America no. Na roofing ni na say so to na ekodan. Na omo sign ni windows. And a dynamo ni na sweat to nkola ni te dynamo na mu no. Omo ho ayefin. And I'm say it science ni nkola ni mpe school ba. Enti omo ba na say so mu na kitu e na as you can see Eastern region so there. And so topa. And so eno ɛyɛ nkɔsɔ hema dwaso eno sɛwa ɛna ate ne ne na ewie no anso hɔ ɛtɛkyɛ firi fa nso ɛso mu ma saa classroom block yi wɔ mutumi si wɔno nso sika fam ɛmoa ɔde boaeɛ no wɔkasa sei no me share price also the more because you say anya there are so many distractions around I do I'm going some food and all of that so you feel say education was very needed here and I believe in education any education I was me say opportunity I mean education yeah farmer would be especially the less privileged omuka no many industry so many see person in show mu na wo so say true omumasua mu no bia wo ma di so bia one more awie de me kamfo 21st clinic de amamo esan se manhu se wo mo de health center bia ba mu eno no se oba bi dodo a na akọ 21st clinic wo mo ene hunu sciatica na wo de ba wiase nyina ma wiase nyina nso hunu sampa de wo mo ka no ewodo enti yade bi ehyehyɛ ho no ya na de kɔ 21st clinic kuma se ehwe overseas ho na ye wo eyankran ya do me market wo be hu yen wono ma ewo tachiman monko GM bank dandadanum sonwa akwa so afi nkransa munyina mfo mani nkyere Victory Bank ne hwɛ ni mo Children's Park nkyɛn ho na yɛno mo 0540 311 311 ɛyɛ ahomanoa 5G energy drink ginseng wom guarana wom green tea wom sana grapefruit nso wom na saa GG a meka ho asɛm nyina ya ahode mapa ɛde ma nipadua ne nkyɛn nyɛ nwanwa sɛ yɛ kasa 5G ana ahode njapo na wɔba no ka kyɛw sɛ nye de ehia ni a na wapɛ 5G wo pɛ 5G na de miso fruit drink aka ho ɛno na ɛbɛboa ɛte sɛ wakum ɔwɔ no watwa ne tidi aka ɛyɛ homa 0246 270 221 ura 21st nkurabata bia benya bi saa na Sompa ne TV ne FM bia nso ura ha wonsa eka bie na mom 3 Herbal Center for Trico capsules na de ura ba bia tonro na jewo de eno ye kokɔ aduro yamtin aduro san ye sisi ade aduro ukɔ na ebi ni hɔ a 0546 107 107 na fe wajibi ama waton eno na systematic ne papa toast num say no no mo abribia wo de 5G ne boss wa MCR hode wo mo tenase a SRT se wo mo twatom ani ema nema nyina ekoyie ye ka ne saa no me koso aka o se Tabita Herbal Clinic se ayare se fie ene ho menim yade e tew so ya Tabita fo ntime mmoa 026 019 na what they says 2 na account 0202 347 647 yabejo so
Samsung Cloud Internet boy bano internet connection fee no dwuma mu dia aya no to nsa fra wo mo no ba hwe internet connection no e dem sike kuma bi pe ana betiom be bibia kama wifi offices ni na omo no be installation no e de ama top high e honom ene wo kuma se ye ne Love FM no e de hwe no betimi so atwe enkrata e de for support@cloudghana.com. Cloud Internet they say the future can't wait. Sanso and na was ya maya pomoding ehuhia ye. So was Herbal Clinic. La bano ya rewa hodo ne dia wo mu enimodi wo mesua ho ade nti wo mu de nimdia no wo manya no na ebe boa tu ase ade afri hodom. Ya de bi ete so etete wo no sa fiber liver ho sensem awona wo pa na wo chichema e wo so was Herbal Sompanie radio nie yabo yaba Sompa anya Tabita Clinic and Oko. Me the Herbal de min ko biemu ya kwa bre be kwa wo hwe. Ejadunya botre. Na Tabita de omo dasro nku. Nti message